Tal libro yu'un Juan ta capítulo 15. Temero smuk'ul yak'ule la vid verdadera. Hichayalbetik teta versículo 1. Sokla yalshan te Jesuse, ho'on mero smuk'ul yak'ulon te tzusube. Tehtate ha kanan tzusubiltik stukel. Spisil te skabkab te bay mash yak site, yames lokes. Spisil te bantia yak site, ya yutstes shans tukel. Sventa yuun ya yak sham bayal sitalek a. Te haeshe utstes bileshish ta sventa, te kopla kalbeyeshe. Kashel ainanik metah tohol, hanish hich te hoone, kashel meyash ainon ta a tohol. Hich te bitil, skab tsusub te mashu ya yaksit tastukel, te me masni tohux basok te meros mukul yakule. Hanish hich te haeshe, mashu yas sitinesh te me mak asheluk yash ainesh tahtohole. Hoon meros mukul yakulon, te haeshe skabkabesh, te machah kashel ainem tahtohole, sok te me ainemon tastohole, hich me yayak sitalek stukel. Shut mayuk biyash hu awonix pasel, te me kehel ya waka baike. Te macha yash ain tahtohole, ya me yich chohelok el tafuera, te macha mash ain tahtohole, ya me yich chohelok el tafuera, hich te bitil, skab te tsusube. Te me takehe, ya yich tsobel, sok ya yich chik el takahka. Te me kashel yash ainesh tahtohole, sok te me kashel ya wakta wotanik te kope. Kanaik te bilayas kana wotanike, yamesh akbotesh. Hichas chignah yutzilal tehtate, te me bayel ya sitineshe. Hichme no pohelesh kuun tamele labi. Te bitil kushon ta yotan tehtate, hanish hich kushesh ta kotan uk te haeshe. Hichiun kashel ainanik te atabay te kushul otane. Te me ya achunik te mantaliletike, te me yachunik te mantaliletik kuune, hich me yash ainesh te a tabay te shkushul kotane. Hich te bitil hoon te chuneh be te mantaliletik yun te tate, hich kashel ainemon te a tabay te shkushul yotane. La kalbeyesha awayik into sventa yun, ya me avich bonik te sbuchts kotane. Hich me tzakal ya ataik te sbuchts awotanike. Te mantal la ya kalbeyeshe, ha te kush ya waya baik ta awotanike. Hich te bitil kush la kayesh ta kotan te hoone. Mayuk macha kash hich aish kushul yotan bitil te macha ya yaks batalahel yun, te macha hun yotan sbasoke. Te hootike hun kotan bahtik te me ha ya apasik te bila la kalbeyeshe. Tamantale. Te hootike hun kotan bahtik te me ha ya apasik te bila la kalbeyesh tamantale. Mabayah pihteses shan ta abat. Mabayah pises shan ta abat. Melel te macha abate, masna te bila yaspas te yahwale. Yan te haeshe. Hun kotan bahtik melel spisil, kak ohbeyesha na ixtohol te bila yalobon tehtate. Te haeshe maha ugla a tsaonik, hoon la tsaish tukel,
ho'on lajtzaex stukel. Ja lajtzaex yu'un te yax benexe, sok te yasitinexe. Te asit ya wak'ike, max lasbajtel k'inal. Sventa yu'un spisil te bilay ya ak'anb'eyik tejtat tajventa yame ya akb'eyex. Te mandal ya kakb'eyexe, la kalb'eyexe, te mandal la kalb'eyexe, ja te talel k'axel k'ux ya'way yab'ayik tawo'tanike. Versículo 18. Ay ta ilayel Jesús sok tejnopojeletik yune. Teme yayilayex te mach'atik ayik tasventa te balumilale, na ayik mestojol, te jo'on na elal la yilayonike. Te junuk awotanik sok te mach'atik ayik tasventa te balumilale, k'ux yayayex te hichuke, te bit'il jun ayex soke, ja'ok me'to lajtzaex lok'el ta yolilik, ja' sventa'il te yasp'ajex te mach'atik ayik tasventa te balumilale. Juluk me tawotanik bilay ya kalb'eyexe. Nijtuluk ab'at te kajal yaxk'ot tastojol te yajwa'le. Te xone temela yutz'inon te jo'one, yame yutz'inex uk. Temela yichb'onik tamuk tejk'ope, jich nix yayichb'eyex tamuk uk te bilay ya'wa'lik te ja'exe. Spisil into yajpasb'eyex ta jo'on, spisil into yaspasb'eyex ta jo'on venta. Melel mas na'b'eyiksb'aj te mach'al lastikunontale. Te manchuk talukone, sok te manchuk lajk'opone, mayuk smolik te hichuke. Ta ahora to max ju'ix te yasmaksb'ayik ta k'op yu'un te smolike, te mach'a yayilayone, ja' layilayix uk tejtate. Te manchuk lajpasb'ey yilik a'teliletik, te mayuk mach'a ju'em yu'un spasele, mayuk smolik te hichuke. Ta ahora to layilikix te bila lajpase. Ja' yayilayonik yu'un sok yayilayik uk tejtate. Ja'ok me'to puerza jich k'ot tapasel te bila tz'ib'ob'il tamandalil te yich'ojike. Mayuk sventa'il te layilayonike te xie. K'alal yaxtal te mu'ktesel k'inal awonike, k'alal yaxtal te mu'ktesel k'inal awonik te yajtik umb'eyextal tasventa tejtate, ja' meya yalb'oj k'oplal stukel, ja' te espíritu yu'un te bila melele te talem tastojol tejtate. Te ja'exe yame awalb'onik tajamal k'oplal ta testigo uk, melel la'ajoynik ta xjajchib'al total xi te Jesuse.